Yan, hello mga nanonood sa aking YouTube channel, Shepherd Staff. It's my first video actually nga iti reflections ko when may baga kadagiti banbanat nga madingtingit ko kadagiti naglabas nga aldaw comments ko amok nga sumitan ti baga ti Biblia kadagiti agdama nga pasamak iti aglawlaw tayo. So, katakda, kahit ko i-share man kinyayo, ajay, na-share kanya ni bakit ko, nga napasamak iti pagkuberaan na. At ano, dahil iti, may isang pasamak, nga at iti nagdamag kada-kada, nga naugpili kayo, ano ti mas piliin nyo, to be kind, or to be right. Ita, kaadwansa, nga katrabahuan ni bakit ko, pinili da ka no tagbalin niya, right. Pinili da tagbalin niya, kind, no? Ita, kadwa niya workmates di bakit ko, pinili da kano iti, nagbalin niya, kind. Ni bakit ko lang sa tiyak may isang pinili, nga, may kansa kung dawing pili to be kind or to be right, pinili na tagbalin niya, right. Of course, hindi na dingig ko, ajay, naragsa ka na ka, wow, ni bakit pinili na tagbalin niya, right. Despite the pressure nga I think amin niya so nalang tignan amin sa nga nadamag kay kwa piliin na tagbalay niya kind, despite the pressure pinili na tagbalay niya right, and I'm proud of her because of that. Maragsakan na kita ng barana doro siya mit lang absat no may kanatigon daw yung pili to be kind or to be right. I will choose to be right because again the kindest way or the kindest thing that you could ever do to a person is to be right. Or let's put it into words nga may baga. The kindest thing that you could ever say to a person is to tell him or tell her the right thing. Ay bagay na dapat niya mapakinggan. At least, on a biblical standpoint, dapat tunggal Kristyano o tunggal may isang mga bagbaga ni Kristo dapat Diyos kaya manubod na may kanatigon daway no pili to be kind or to be right. Piliin da ko matagbalin niya right. Piliin da ti sumay ito'y agpaiso o kinaligteg na tani Jesus Christ mismo din ang ibagan nga maaman nyo ito kinapod no iso ti mangwaya-waya kada kayo. You will know the truth and the truth will set you free. Iso na skill lang no kaya tayo iti pagsayatan ti para tayong tao iba nga tayo banag nga agbud no iso ti di lang ti maka lungkot lang dore nga adi lang ti makalungkot lang no nga iti banag nga agpaiso iti banag nga nalintig. The right thing can be said wrongly. The right thing can be delivered wrongly. Or on the other hand, the right thing can be accepted wrongly. So, mabalay niya iti banag nga nasayaat no ibagamon madi nga nasayaat di panang ibaga o madi nga nasayaat di panang i-deliver. On the other hand, adi tumanggap madi nga nasayaat adi panangawat na panang saptar na ajay nga banag. Iso no, imbes nga dahito yung banag ko mga pagsayaatan, kitag benefit, dagiti nang ibagawin, do iti makadingegwin ng mga akseptar, no sarita man data. Imbes nga maala ko may iti full benefit na, haanin tama dingar adya pa nang i-deliver, no madidya pa nang akseptar. So for us to have the full benefit of the right thing, the right words, we must deliver it kindly and we must accept it gratefully. I-deliver mo ang nasayaat tapos no naibagakin niya mo kay akseptare mo at least imbagadakin niya tapagsayaatan dahil sa timbagan ni Jesus Christ you will know the truth and the truth will set you free. In fact madila nga ni Jesus Christ nang ibaga pati jay kanta ti 24 oras katotohanan magpapalaya sa bayan.
So, if you want to be in a good society, if you want to be in a good fellowship, good friends, you must see to it that you will always side on the truth. Uray pa man ka, uray pa man madaya pa nang accepta. Ada kanya dayain. Basta si kamang ibaga, siguraduim o si kamang i-deliver. Siguraduim nga ibagam suna, i-deliver mo suna in the kindest way possible. Ada kanya dayain no tanggapin da nga nasayaan. Yeah. So, bawat Kristiyano nga may babaga nga ni Kristo, iso ti manunugbot, iso ti tagasarakan da, kay Apo Diyos da, kay ag-side dapat to what is right, not to what is kind. Because if you just to be kind, you may compromise for the sake of kindness. But on the biblical standpoint, brothers and sisters, the kindest thing that you could ever do to a person is to be right. Yeah, and I hope we'll do it. We'll do the right thing in the kindest way possible.